Ka Meghalaya SSA School Association minta kesengi ke RPOR tarik hajar RPOR kila rai ban weng noi kanon cooperation movement bat kila shimru ya ka rai ban aipor ya ka sorkar jela bahkan pelat ya ketulap badang sa jongki nadu ubenai Oktober hajar RPOR hadu ubenai Februari hajar RPOR. Habayakran Shikilat Patai Kubor, Uba Aristotle Rimbai, President ka Meghalaya SSA School Association, uloong balada ka sarkar kam sngap ikijing dawa, ka seng kala shimya karai bikin yaki la nemi patba sya sekretariat. Namar ka jinsngap menti jong ka sarkar jela, hak bayar day bat ka peaceful protest. Kabangi nakalian jong Meghalaya SSA School Association Central Body ngila pelong kata kadai ka non-cooperation movement ya baro ki activities bat ki program jong ka sarkar jela kabangi la sedang nado ka arpway trik ubna December arhajar arpway menta kasngi ha ka General Executive Committee kabangi la syong kerki dakawai ka sur ngila shim ya karai ban weng lani withdraw no ya kani ka non-cooperation movement nado menta kasngi bat haka juga por ngila shimru ya karai ban aipor ya ka sarkar jela pakan pelai ya katulop padang sa jongi kata nado ubnai Oktober arhajar arpawai hadu ubnai Februari arhajar arpawar halani shwa ka arpapratrik jong ubnai Februari arhajar arpawar balada ka sarkar jela kamla ban pelai ya kani katulop hapo jong kani ka por bangi ngila bu ngila shim ya karai bangin penlong da ka jingyaki pajba lani kapangi ongka mass march to secretariat hakaba nakalian jungi kno hikai SSE ngin ya tur pajba sya secretariat haslong haka artrik jong ubnai march arhajar arhoar kum kadak bangin peni ya ka jing persya ha ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance halor ka jingskap menti jong ka ban pelai ya ka song pisa nak benta ban siu ya ketulo padang sateng jungi kino hikai SSA kumbasan benai kata nado ubnai Oktober arjar arhowai hadu ubnai Februari arjar arhoar.